හේතුව මොකක්ද? එන්න කාරණම්. හේතුව මොකක්ද? එන්න காரணம். ඇත්ත කියන්න. உண்மையை சொல்லுங்க. ඇත්ත කියන්න. உண்மையை சொல்லுங்க. එයාට එන්න කියන්න. அவரை வரச் சொல்லுங்க. එයාට එන්න කියන්න. அவரை வரச் சொல்லுங்க. ඔයාට ඇතිතරම් කාලය තිබේද? உங்களுக்கு போதுமான நேரம் இருக்கிறதா? ඔයාට ඇතිතරම් කාලය තිබේද? உங்களுக்கு போதுமான நேரம் இருக்கிறதா? මට විසඳුමක් තියෙනවා. என்னிடம் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது. මට විසඳුමක් තියෙනවා. என்னிடம் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது. ගැටලුව මොකක්ද? என்ன பிரச்சனை? ගැටලුව මොකක්ද? என்ன பிரச்சனை? ගැටලුව විසඳුනාද? பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டதா? ගැටලුව විසඳුනාද? பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டதா? ගැටලුව විසඳුනා. பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது. ගැටලුව විසඳුනා. பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது. ඔබගේ උදව්වට ස්තුතියි. உங்கள் உதவிக்கு நன்றி. ඔබගේ උදව්වට ස්තුතියි. உங்கள் උදවිக்கு நன்றி. හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟම තියෙන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන්න වීඩියෝස් ඔයාලා ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි අදහස තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා.